Biyag di tao. Hi! Sakbay ti amin! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Tingkay mga ganita kat part 3, wano pagibusan ti pakasaritaan, ana pauluan. Dagiti ulila, nga agayam. Dito'y drama tayo. Biyag di tao. No aklunan nak ni Ivy. Agblow out pare. Anya? Wen pare. Agpadan anapintas dagiti nobya tano ka. Mala, di ka pa'y lamang namnama. Tanasak-sakit ti mapahay. Laglagi pa. Agar-aram ka pa'y lakan ko, na. Ha? No bilang tawang gasat mo kan ko, na. Masapol nga klunam day ta. Bagbagam tuman nagijay dua babaya border mo bakit. Apay manan ayala kay. Paritam man idang agpastra kiti lalaki dito compound ta. Kat apay aya. Anya ko matipakibiangan ta iti dayta. Kat agbaybayad damat iti abang da. Sa nga ili da nga road, di da kat pastra kanan. Iparit mo nga raud. Idi damaw. Nagululi makaalang. Pinalabas ka ti kanayon nga isa sarong karje nobyo ni Berje di tao. Ngumita, ay, dua damot tayo. Pati ni Ivy, adamot tumboy, akaayan-ayat nan. Agar-aram pa'y laday jaykin ni Ivy. Saan nakanupay ang nobyo kunana? Wow! Imposible ah. Kan anya ko matipakibiangam kadakwada aya. Kan maysa, adamot nakamdan. Amudan tinasaya at kan saan. Patsyak asaan ang mailaw ang dagiti border ta. Di ka kadimadanakan lakay. Sana dahi tati pampanunutak. Di uray man kaagsikog da balasang, awang pakibiyang ang kadakwada. Ha? Basta jak kaya dito iti pagaramidan da iti kalukwan, tamalas ti kasta. Malasin da kato'y balayain. Ahaw, jak mo ipalubos ah. Ijerwar, ti pagampangan da, saan aditaw. Unay matikas ta sa umon lakay. Nakasingsingpet the Virgin Ivy. Kasta ka ti bagbagamon. Kaya agpay sumot ti bagbagak. Ay basta ibagam to timbagak. Nusan da nga agtungpal iti kayat kaw. Nasaysayat at pumanaw dalangay. At ito'y Jade, agsyat ka. Thank you, bro. Ano ba ni Oh, Nabarta ka ni Jade Janos. Di mo ikan iti inuman na. kabaylan na layta. Saan ka di, Jade? Kabaylan pa eh? Talaga mo. Kabala. Sige. Bukbukan pa yung tibaso, pre. Ala, uray lag kidaman iti nakaro abartak na. Kabaylan na layta. Ang jingle. Kuyugan kan, tani. Di mo kabaylan ti magnasiksi ka. Kabala, pre. Ops! Oo, anyalay. Natumbakan. Nakaturo ka na dagos. Huwag nga ron. Ipaidak pa lang dito at idog at ugaw dito cottage. Talaga ka di asan tayo pa yung agawid? Saan? Nabartak ti driver. Masapa tayo kanon no bigat nga agbiyahe. Anya? Umiyan tayo dito resort. Ay, alag pa ti cellphone ni Jade. Tama nga numaragrag na. Hello, Ivy. Ayan yun, friend. Friend, saan kami ang makaawid? Masapa kami kano inton bigat, tanabartak ti driver, nakaturugan. Anya. Kat, pagturugan yung arudan. Ada katid siya pagturugan mi dito'y friend. Ah? Kasta ka di? Kat, ni Janos. Okay mo't ni Janos? Ibagam ta saan unay nga aginom, ha? One friend. O sige nga rudan, friend. Agan-anad kayo dita, ha? Bye. Ay na, simakit man ti sikat ko ang naglaba. Ay na, ay nagrigat ka ti bumakutan ay Ha? Ano ten sabat lugan ti nobyo ni Virgin ay dyan nagsartang iti batog. Ne, iso ngagpaiso. Tay nobyo ni Virgin ay chay.
Apingay may. Katrimwar matan ni Virgie anapan nagtrabaho. Hindi na nga taam mo anapan nagtrabaho ni Virgie. Ay, sabagay, adamat kit din ni Ivy ang madanon na dita. Agsangsangit ka, Ivy. Aping agsangsangit ka, nakaarakop ka niya, friend. Awan, friend. Malagip mo man yung tinapalabasan niya. Friend. Ala, maturog ka kitin. Rabiin. Maturog tan, Ivy. Di ka agsangsangit. Tama iluyo sa kla. Hello, bro! Ikasukuno ni Ivy. Taintay mga nitirwar. Anyo? Masadutak ko marumorita, bro. Anya? Ay sus, di ka sadot-sadot no kaya't magunod ti ayat ni Ivy. Di nakmat lang amin aklunan, pre. Kat aganos ka, di ka maupupay. Di ka maumuma, pare. At daki di nga ipakitan ti kinaanos mo nga agaram. Tapno aklunan na kan. Dagasanda, tasyak ti makamukan ka. Tulungan ka ni Ivy. Sige nga, Rod, bro. Pasensya ka na. Kadagito'y laang matkit di abulan abisi at. Wen, di ka madalagan, Virgie. Maawatak matkat. Oh, Kat. Kumusta ang dagita do, ha? Dahito eh. Nakaragraksak na nga ko'y kuyog. Umapalak nga ron. Ngayon, okay lang. Janos. Sige adapay papanan mi. Bye. Bye, honey. Ay, mababain ako ni itinobyo. Tunggal awisan nak arumon. Mairanamot nga daramida. Ngam sa nabali. Itala ang abulan da ito'y. Inton sumaruno, masangok ton. Apag isuntumatan ang makaturpos ni Ivy, iti panagadal na. Makaturog ako. Indumog ng Janos. Talaga ka di akasta ni Jade tunggal mabartak. Maturog adagusan. Wen, nalaka matamtama ni Jane. Saan nakas kanya? At adumot nga amang tiininom ng amsik. Saan mo't Ay, mabit lang Bayad akong tibil tayo. Tarumwar tayong dito club. Best wishes, Ivy, my friend. Thank you, Virgie, my friend. Congratulations, Ivy. Thank you, Jade. Congratulations, Ivy. Agyaman nak Janos. Ala, selebraran tayo ti panagturpos mo. It all you can, Siyak ti taya ita. Agyaman nak manin Janos, ha? Nakasaysayaat kayo amin kanyak. Agyaman nak iti ado a sakripisyo yo. Oh, rugyan tayo nga rodon ti mangan, Okay. Excuse me. Ivy! Anyat mapaspasamak iti gayam ko. Amang ano din na magustuhan ti taraon. Tinasayat, surot ang Virgie. Inka alalayan. Ivy, mabalin ka di. Ibagam ti pagsangsangitan. Itay ka pa'y aso manangit. Ngam di mo mat ibaga ti parikot mo. Rabiin, maturog tanton. Ngam di ka pa'y lagsao. Please, di na kumamat pagdanagan. Virgie, friend. Pagkawanan na ko, ma. Dagkal ti basol ko kan ka. Ha? Anyat kaya't masawan? Masiko ka. Anya? Sino ti amat isikog mo? Kat lakyan matyagar aram kan ka. Agsao ka, Ivy. Asino ti amat isikog mo kunak? Ni Janos, friend. Anya? Pagkawanan ako, ma. Nailaw, anak. Nagbasulakan ka, friend. Virgie! Virgie, pakawanan na ko, ma. Naglakatagkid daw iti pamakawan.
Ngem narigat ti basta mamakawan latan, Janos. Nang runa no tinagtalkam at tao ti mang traitor kan ka. Apay ang naaramid mo ti kastoy kanyak. No naumakan kanyak. Apay at tipay mismo agayim ko tinangisukatam kanyak, Janos. Apay! Aklo na ka. Nagbasula ka. Ngam sa pala kong matamawatan na ka. Nagsapol ha kiti nang ibaw ingak itirik na ka. Kabayatan ti kaawan mo itidan na. Saan nga umdas na itarason, Janos? No talaga ngay ayatan na. Naawatan na. Nauray sang paminsan lang ti panagkuyog ta. Inayat kay ti husto. Ngamjak pulos ni namnama kabalan nagaya maliputan. Pakawanan na ka. Ang awan intensyon ko amang pasakit kan ka. Jack yung gagara tinapasama. Jack kaya tinaramid ko. Imposible! Masikugan ni Ivy. Ngam kastapay laki rason mo. Kalukwan day ta. Agsasango tayo kada Ivy. Kat agpili ka kada kami. No asino ti ikalaisam. Itata nakasangon kada ta ni Ivy. Agpili ka, Janos. No asino ti ayatan. Ti ikalaisam kada kami kin Ivy. Agsao ka. Asino kada kami kin ni Ivy. Siya kwan no iso. Sorry, Ivy. Ngam pilyak ni Virgie. Tayo so ti ayayatak. Sikat ti pilyak, Virgie. Okay. Tulagan tangarudan ti kalaysata, Janos. Ni Virgie tinubya. Ngam ni Ivy ti masikaw. Nukasta. Pinagrigpon na idadwa. Ay, ha, nasikap mo day di alalaki, nukasta. Agasem day tangay. Ngam, ha, gungunada, tagaratigit da ngamin. Ala huston, kas kaman latukak anadan umanen, makarengreng kamanen alaklakayan, tila ibagbakam. Naitib ko lang aruden jay tao, kas tapay tibakam. Agtal na ka, taamangan numangagda ka. Agpaisumat ah. Ha, day tangamit ka tibagbagak iday. Nakakotsilaan. Ngam kasla dagraraman na kinubyaw. Ay, hoy! Shh, shh. Ay, bastos day di abak-bakitan. Kasarsaritak pailaang ngam pinanawan na kidain. Umakara kiti pagnaadan, Virgie. Mag-asawa kan iti mabiit. Agdan na kayuntun kan ni Janos. Saan ka pumanaw? Agtalinaad ka lang dito'y. Apay, masakitan ka iti aramida. Tipan nakikalaysak ken ni Janos. Kwa, Makitam ti bunga ti amin ita, Ivy. Siguro, nang namnama ka asi katipilian ni Janos. Tamasikokan. Ngam saan? Siyak pailaang ti pinilin. Mangipanagnak at ibagim laang ti kinayat na kan ka. Iso adi mo rubeng nga ayatan ti kaskan kwa na. Tama na nga lilaw tumatlang. O anya, ay ayatam ka di pailaang ni Janos. Pagtatak ko ng pailaang. saanan, Virgie? Naupayakan kwanan. Rumbeng lang maupay ka. Maagkalauna yan kan ayat. No pagtatak ko ng pailaang tikas kan kwa na. Awan ang painday siya alalaki. Umadanin ti kasariyo kan ni Janos. Wan, intun umay alawasan. Kat agsagana ka, taagdan to papananta. Sa dino, Virgie? Jonas! Agyaman naktada ka, Jade. Kunaklan o di mon patganti awis ko. Diyak kumakayat ti dumaray iti kasar no. Taklunag,
Aging ito, nasakit pa'y latinakam ko iti naramid mo. Ngam pilitak timang pakawan kan ka, bro. Pasensya ka na ha. Nailaw anak lang amin. Sorry talaga. Di tapay la panunutan ti may paman iti daytang. Awan ka di pa'y ni Virgin. Anyat orasan, aldawa na. Awan pa nga rod. Itay pa nga orayan mi. Anyan. Awaga mo na ati cellphone na. Naka-off mo ti cellphone na pare. Diyak makontak. Anya? Tinasayangat. Pasukon mo langan iti boarding house na. Sige. Siyak lang timang sukon itinobyak pare. Papananta, Virgie. Agbakasyon ta iti probinsya da Nana Flavia. Anya? Ngam, kasaryo itan ka ni Janos. Agkasarlaang nga is. Kasjay tirumbang iti manangan lilaw. Saan ang mapagtalkan? Ken narukop iti babae. No kasta? Saan apod no ang makikalay sa kakankwana? Iti anya aga po. Kita man tinaramid na. Pinagrigpon na ta. Sa kalpasan anasikugan na ka. Ngam siyak ti pinili na. Nga imbes kumaasi ka. Tamasikog kakat ngarudan. Sa kalpasan na. Di pa'y nakisarita apulos kan ka. Di man la nagkidaw mat iti pamakawan kan ka. Pudno dayta, Virgie. Manipod iti naudya pa nagsasango tayo. Di na kun kinasarita apulos. Nga uray iti text wano awag la kuma. Day tangarot ka. No kasta? Napakawan na ko na, friend. Anya pingay. Kaslakabsat kan ko nakmanan. Sikat yad-ad na apilyak. Ngam jay manangal lilaw alalaki. Agyaman na, friend. Ni Janos di umawawag. Hello? Hello, Virgie. Imbabay nak. Apay akastoy tinaramid mo. Mangilaw-lawan ka. Ladingitak, Janos. Ngem kayat ko lang nga iparik na ti saam nga imparik nam kada kami itigayam ko. Sorry. Ngem saan kan nga ay ayatan. Anya, di kag sawi ti kasta. Tamabalin ka nga idarom itikas dyan nga inaramid mo. Sige padasam, Janos. Amangan no kayat mo mati maidarom. Ha? Pagparangan mi aginon dawayam tigayam ko. Laglagipam. Adan ebidensya, Janos. Masikugan ni Ivy. Iso di ka sigurado. Anya. Sige, tadapay aramidak. Bye. Ala, agtudon. Dagiti sa lapay mi kini Virgie matudwanan. Anay ko. Tipatong ko. Ay na. Naigalis kan balasan ko. Ay sus. Umay ka. Tulungan ka tumakder. Anay ko. Diyak magatagdan na. Nagsakit tipatong ko. Ay sus. Mabiit lang nga ron ta mga yabak iti kadwak amang bagkat kan ka. Itaray da ka lang ni di ospital tani. Masikog ka. Napukaw ti sikog mo, friend. Kasi ba't anak ko? Wan, rumbang la akasyam ti anak mo. Tawan basol na. Nga oray pinagtalikod ang ti ama na. Virgie. Ala, awatin ta tinagbanagan ti anak mo, Ivy. Anya ngay, saan mo mat ngay gagara? Ay, panunutom latan analapit. Saan aparakan ka ti ubi? Agyaman ako na, friend. Itilikodan tinaramid ko. Ada kalatamang baybayabay kanyak. Di nagbaybayan. Mabalin ka di mat nga ramidag ti kasta. Saan to, Apolos? Talaga nagsaya at kaunay agayam. Agyaman ak matitipan ang pakawan mo itinagbasulak. No sa bali laeng, nalabit, linaksid ako nagayam. Asino ako maasaan ang mamakawan?
No maminsan, talaga narikat ti mamakawan. Nga manya ngay, ket tao tayo laang mat ang makaaramid iti basol. No ti Diyos tupay kat mamakawan, datayon tulakit din. Wan friend, kat iti amin a panagbidot, at dalat ta adal a mapidot. Kat agserbi nga adal kanyak day siya napagtang iti biyag ko. Wana Efi, kat manipod ita. Lipatan tan tinapasamak iti kalabas. Kat mga baruanan tamanan. Agpapiksa ka adagos, friend. Taasi kaswam ti panag-refume para iti board exam. Wan friend, promise, ikagumaak ti maadan adagos iti trabaho. Kat agyaman akmanan. Patpatgan ka unay agayam. Patpatgan ka mat, Efi. Okay, papagayam, di tanti nagibusan, ti sabali man na napakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Kat sapay la kumata di kay tumaumang agbuyak ka nagdangag, kadag iti uploads ti pagayam yo. God bless kada kayo amin.